Ka Deputy Commissioner Jong ka East Khasi Hills kong ay lalu kalakhod yakran ya ka kanhun ki kali kamai hapo kalama Jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle akan ikas ngipalay Henry nakaliang ka GAC pat kalakantai merdor ban omlik satya haba penti kenaya kane uwe ni kinayalam Jong ka GAC ba marbud dekhar ubadiru unoyalam ka Meghalaya People's Grievances Forum ula kubur bakilo apdiang ya ka city deka WhatsApp naka office Jong ka Deputy Commissioner Susu ulong ru bikila debrai ban omlait namar kapang baka DC ka khot banekran kadai baik halor ka baik kali om habayade berkajipan hiar ya kador petrol hakaju kapor ulai turu baka jinyalang lasing sajan kan ya ibaik kumbala pun bena batkan turu yakinukit kam jongki kali kamai naman laki winit bakin poi syakte ka jinyalang kenang bakin yo ban siam ya karai ka kamtang halor ka jikuman jongka sarkar yakimat jingdawa baki labu Kakam khote bedang man penhiar petrol. Mane penbej madi ko ka ban revise ko ka taxi fare ta. Ha. Tingi te ka SUV ka agenda ke di na mataban penduna ke petrol. Masih kerang ketu hadin. Te tangin sa khot ketu jingelang jongki Presiden Sekretari jongki Asam Bapera ke distrik dong jelam ke lia bro. Yang sebelum sajan ban penmana jingki dong moi pa. Mo